Hey guys, abatindiye, let's get to work. Ngiye kubanza naca imironko yaho nshaka kuzashira intuza, kuzajya ntera ibintu, nagize ngo byose nabikorera cyarimwe, like hano hose nkashira uturonko twaho, noneho narangiza ngahita ntera nta kibazo. Babino birakomeye, guhinga ntibyoroshe. So icyo ndibukore kamwe no munsi, arangize neza, noneho ndindire mama wanjye se kureba, ambwire nimba ari uko, nimba hari na tips n'intu zashaka kumbwira, ambwire ikindi gihe nzabikoresha ndi kwagira. Wow, no, ibi ntabwo ari ibintu byo abantu basanzwe baba bari bararenganye. I think mu bugari ni gutya, gusa kubera ndibuze kugira, hashaka kuzajya nkandagiramo ndi gutera cyangwa se ndi kubagara cyangwa se ikindi kiba cyakora ni ukugira gusarura, so kugira ngo ubutaka buzajye buhora bumeze neza, nta muntu ubikandagiramo. So ndibuze kuberekera hano kubera ndi hano nabagara nka gutya, and then nkajya muri ruriya ruhande nkongera nkabagara, hose nkaba mpagize. Hano ni pazi ngahe, and then how many feet there are? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuzese pa esheshatu. Ni pa ni pye. Izo arizo zose. Nyigire straight ho gatoya. Reka tuzamuke. Gutya ndi gucira imironko gusa, ntago ndi kurikaho, ndi guca imironko gusa, ntabwo ndi natangira guhinga. Kubera guhinga biransaba kubanza nakuramo bino byatsi byose, hagasigara intuza gusa. Ubwo bisa nkaho bitari bworohe. Amara ndi guhinga gutya ndi professional, kandi mperuka gukora ku isuka ryarira muri 2011. Sinzi nimba narayigize, impamvu ndi kuba 2011, ukubera muri 2011 niho nagize, no twavuye mu Rwanda. And then njya guhingira abantuza, abaturage twari duturanye nabo, njya kuhingira navaye mama yambaza, mbese narindi namubwira abo ariko mwiza ngo amaboko yawe ubwo uzayavuna. Ugenda ugiye guhingira abantu, wowe uzi ngo guhinga biroroshye, kandi ni ukuri pe, najya numva nta kibazo kuri njyewe, umva mbikunze. So tumaze kwimuka, and tumaze kwimuka, then bakambaza like, oh no, tumaze kwimukira hano, tukaba dufite inyuma y'inzu. Ndavuze ati okay, hi, how are you? Uwo ni umuturanyi wacu, ndebe mu ntuza ndebe mu gipangu ndi kwivugisha, ndi no guhinga. Yeah, almost done. Ubwa mbere naringize kubikora gutya, ntabwo biruhije too much. Nta nubwo ari ukuvuga ngo ndi gukora intuza yose, umurima wose, just a little bit. Can't wait to kureba mama akinguye inyuma ari kumbaza mbese watwo tungejeje. Namubwiye maze iminsi mubwira ngo nzabikora next week,
nzabikora next week. Noneho I think yari amaze kugivinga up ari kuvuga ati mwiza biriya bintu ntabwo azabikora. Ibyo ahora bivuga ari gutekereza ngo mwiza biriya bintu ntabwo azabikora. None nshaka kugira ngo ndebe icyo bitekereza. Yeah, come on, guhinga nk'umuntu uri professionnel man. Ibibazo kandi mbegeze hino murebe kuko ibyo ndi gukora. Well, I think it's fine. Uko biri ntacyo bibaye. Kamashyire hasi. Kamashyire hafi. I know uri kukireba gutyo kubona atari hanini. Aka karaba kambere gusa. Muno harimo n'intozi. Karaba kambere gusa. Ndibuza kuzagira. Kuzongeraho n'utundi nk'ahandi iruhande n'ahandi inyuma. Batere nk'ibiti bingahe. Yeah. Nawe ari kugira. Ari gukina n'ibitaka hari ahantu. Ubutaka wagira nta muntu wigeze ubukoraho. Nta muntu wigeze ubukoraho. Rani buheruka gukorwaho in the last 10 years. Okay. Phase 1 success. Kualign aligning nose. Aho ndi buhinge. So ntuza ide no kuzashira udutafari nkani iruhande tugatuma ibyatsi bitinjira. Then hakaba ari separated n'ahandi. Duhinga mo hagati. Nta kintu kiri ku so icyo dushaka ngo bring gross. Icyo dushaka ni ukugira no kubirindira ubutaka tugakuramo imizi y'intuza y'ibyatsi, and then tukavangamo ifumbire tukaza tugatera. That's it. As a beginner, I think ni ibyo ngibyo bitangiriraho. Yeah. And then kenye kozana intuza, I feel like nkomeje nka gutya nagira amabavu kandi naraguze gloves niko zizana. See you in a minute. So I messed up. Nkandagira ahantu hari inyenzi bambe intozi none zikundya ibirenge. Anyways, uko rero mbivuze ngiye gutangira gukuraho intuza guhingamo hagati ndetse ibintu zabiri kundya. Nagiye kuzana gloves kugira nirinde kugira amabavu ku ntoki. So I can do this one more time if needed to. And then zina naguze ndi kugira be serious about this stuff. Okay. Yariko bintu ntabwo byoroshye. I just found out kumfite n'intuza n'imbaraga nkeya. Look, ndi guhinga intuzi ikagira isuka ikagira itera kadunda. Ndi guhinga intuzi ikadunda. Sinzi guhinga n'abandi bose bazabimenya. Barabizi bambe. Kondusha already. Yeah, just like that. Nkibirindura gikubita gusa. Gutya wagenda gukora ubutoto bwo guhinga. Yeah.
Muhinzi baby. She's a tyrant. Every time I ride. Every time I ride. Hangman. Answer me now. You owe me a debt. Start him from me. You and you now. So tell me how to me. Sebya iby'ibitaka iby'ibyatsi mbaye mberetse ndi bujye mbindura itaka gusa, and then we can go back in later. Well, no kuzamuri itaka, loosening the soil ko byita ukuri man ntabwo byoroshye. Jesus. Izi nzazirya naraziruhiye. I can imagine bizamera hano. Wow. As you can see, ndi kugenda mba more professional, more at ease yo kugira, yo kuzunguriza intozi isuka. Iminota 20 yose yashize. Okay. Let's go. You can do it. You can. Bazari ibirayi byo ndi kugira. Ndi gusarura. The imagination going on here is wild. You saw me at that. You stole him from me. I had you once, I have you now. Just tell me why, just tell me how, tell me how. Hangman, answer me now. You owe me a debt, you stole him from me. Tell you once, envy now. Just abantu bakora bino buri munsi. Yeah. I'm trying to make myself a little raised garden here. God tell me now, you owe me. Narebye kuri YouTube abantu bari guhinga nka gutya, kubera nyine hari gukora raised bed nk'uko uramuze abivuze, ugashiraho ntuza plastic bag on the ground ku bwatsi bwawe kugira ngo ntibizakurire mu ntuza mu mikira uri kole mu myaka yawe. So ugashira plastic hasi, warangiza ugashiraho ibyo gutega intu z'ubutaka, ukagenda mu soko ukagura itaka, ukaza ugashira hejuru ya plastic naka bari mutera intuza, kabari mushiramo imbuto zawe. Noneho ko niko nari mbizi bwa mbere, like ndi kujya gushaka mbese nzabigenze te, nzabikore gute kugira ngo bigende neza, nyine nashushe utare abariko mbigira, abariko numva ngo babikoze. Noneho nanjye ngira ngo njye kureba, ndeba n'indi video y'umugabo wahinze, and then avuga ati oh no, ngo bino ni kimwe, wowe urahinga ugakuramo intuza, ugakuramo imizi yose y'intuza mu butaka bwawe, wamara gukuramo imizi yose ukavangamo ifumbire, ugakora imirongo yawe, warangiza ugahinga. Avuga ati biriya nabikora, si uguhinga gusa, biriya nabikora. Narahinzeho, banahinze he koko.
wambwira ujye kuzana aho nahinze nahazana oya ntabwo nahazana but look at me none ninagiza guhinga hano ninagiza guhinga hano buriya ni ukuvuga yuko nahazana wambwira ngo mwizure umuhenzi nkavuga ati let me tell you about intuza yanjye umurima wanjye ahubwo uzambwire ntuza mu rugo nzagupfunyikire kubyo nahinze. Wow, talking big kabisa. Hangman, answer me now, tell me a day story. Abantu batuye muri Congo bagatura ku murima ni ukuri barakomeye. Time to appreciate umubyeyi wacu, ababyeyi bacu bagiye bahinga pe, bagiye bakorera ku sambu. No kuba appreciating kabisa. Vraiment donc ndibaza uruko no kubereke no guca ibinombore kugira ngo bitandukane n'imizi y'intuza n'ibyatsi. Kakenshi bajya bagira nka gutya ngo this is cosplaying. Ibi ngibi ryari abantu cosplaying. Aho ndi burya muno munsi mani haheze heza gira what a break. What a break. Come and see the color gray. C'est madame. Kuko numvishije kubyara bivuna umugongo, wamara kubyara ukongera ukakora ibintu nka bino. Bambe tuzi ko wabikora, barabyeyi bacu barabikoze, impamvu birirwa bata ku mugongo. Tunyemerera tugene twisunge. Donc, I live my life with no limit. Byuka mu gitondo ngo it's a new day. Good energy to the end. One, two. Cut it on the ball. 1, 2, run, get some music. It's a mix and production. The sides that I won't see. Nobody knows. One, two. How does it feel to be almost there, almost there. I wanna quit. Ciao, kurekeraho.
Cyakurekera. Ndagira ngo zaba zaragenewe guhinga. Cyakurekera. 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 Utumwenda dutapfa, utundi ndamutera, utundi ndamutegamo, nzira utundi natwo ndatubika. Yarambeshe ndamutereta ndaseba, yarambeshe umpaye inzara tsindaheba, yarambeshe warambeshe warambeshe kaneze nari nakundaga, yari mwiza namukundaga bikabije, ngumpfunda utwatsi tumwenda dutapfuna, utundi ndamutera, utundi ndamutega mu nzira, utundi natwo ndatubika. Yarambeshe ndamutereta ndaseba. Komeza inzara tsindaheba beshe umutera ngo harimo kagoroba kabara almost ndakora muko yamusha Gubiyerigizute ubuyari babonetse ntibarikisha isuka. Apfuye shira. Finish this. I can do this in 10 minutes. 10 minutes and we're done. 10 minutes and I can go. I can be like, I'm done here. 10 minutes is too long. Abunzongera. Guchukura. Sinzongera. Bikinisha imirimo. Sinzongera. What did I say? What did I say? Konde uharangize. Just 2 more.
What did I say? What did I say? Yeah, baby. I'm done. Ndayirangije. Let me give you a tour y'akazi kanjye. Let me show you. This is a closing credit. Look at that, so beautiful. So beautiful. Wow. Wow, your girl did this. Igisigaye ni ukuza gakuramo bino byatsi. Tugera tugahinga. Tukitegura kugira. Tukitegura gutera. So, kamabwire nti, thank you much for watching. I can't wait to see ibyo tuzasarura hano. So, yeah, don't forget to comment, subscribe. Genda rusha. Reba zino ntoki. Ntabwo zibishobora kugira icyo zifata. Habuze gato ngire amabavu. Okay, thank you, bye. Bye.